Assalamualaikum, dan salam olahraga. Berikut prediksi line up, Persija Jakarta versus PSM Makassar. Liga Indonesia, Pekan ke-1, 2023-2024. Taktikal, 3-4-3. Pelatih, Thomas Doll. Penjaga gawang, Andri Tani. Bek kanan, Reski Ridho. Bek tengah, Odrich Kudela. Bek kiri, Maman Abdurrahman. Sayap kanan, Rio Fahmi. Sayap kiri, Firsa Andika. Gelandang, Sahrin Abimanyu. Gelandang, Reski Pandi. Penyerang sayap, Riko Simanjuntak. Penyerang sayap, Rio Matsumura. Penyerang, Marco Simic. Berikut line up PSM Makassar. Taktikal, 3-5-3. Pelatih, Bernardo Tavares. Penjaga gawang, Reza Arya Pratama. Bek kanan, Erwin Gutawa. Bek tengah, Yuran Fernandes. Bek kiri, Kaik Linares. Sayap kanan, Yakob Sayuri. Sayap kiri, Yance Sayuri. Gelandang bertahan, Ananda Raihan. Gelandang bertahan, Akbar Tanjung. Gelandang serang, Wijan Pluim. Penyerang, Everton Nascimento. Penyerang, Adilson Silva. Terima kasih sudah menyimak video ini, salam olahraga.